paling santak napai anak poto kak dintombu menembu tade langa-langa bapak menembu kak dinto adua ka pangeran pada bentuan Rasulullah bapak pada kia keng santak nembu mangkana lambe pah bede nyanyian sa kak dinto ibu kaulah wanita yang mulia derajatmu 3 tingkat dibanding ayah kau mengandung melahirkan menyusui anak serta bapaknya. Ya kanang ki masa bapak tak nyuswagi ada ya abang ki anak kak dinto dari mbu patapaan sakapina seekala kombu bekal ngefek dek ke anak boto mangkana pah beri nyanyian sa kak dinto tangki si viral TikTok il kalam law kana ya'bar Al-Hanan Arab parikana kuntuul inni bahibbak min zaman arubani solawat nah apa kasa artenda nikah seandainya saya ungkapkan perasaanku niscaya hatiku berisi aku mencintaimu sejak dahulu iku pah gebay solawat bina kana mangken temaking solawat marin aden pah dikir panikah nikah bede-bede lembaga ketika dinto beni pun apa so pa ngarte tak salah faham engki mun lambe maki bahasa India giring ke solawat bisa ka arut bisa contoh-contoh gula apan mulai lambe menikah tumpasi ae yu muskurae tum nida jadi kya sapeni dikae arukon mun canak kana si ajar ilmu arut iko cak bahar romal katipun apa cek masuk aki ke solawat bisa ya Nabi salam salam alaika ya Rasul salam salam alaika kan genteng tadi aduh mun mangken maki bahasa Madura cek salbut pulan galau sakone cintan tidak direstui pah ngucap langsung sakadin tresna bula bentika ampun tada celena beni karena tak tresna tapi bula paksa ape sakla bentika ongku cek sakit joma lanjut dah iya rekan pah nyanyian dah ya aduh mun ring Madura mangken pada ben India ancor putus ben bekala nyanyi ate ancor cek sarana iku ngabesti ka ben lain nah cek terus sakit ada bekton lana jika ada sumur di ladang boleh saya menumpang mandi. Jika ada janda kembang boleh saya menikah di sini. Ubur-ubur ikan lele, mun lebur ngunceng pole. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan yafuqu hamdal hamidin hamdan yakunu ridwan wa mardiyan inda rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-akramil aslaf al-qaimi bil adli wal insaf al-man'uti fi suratil a'raf المنتخب من أصلاب الشراف والبطون الشراف المصفى من مصاص عبد الله ابن عبد المطلب بن هاشم ابن عبد المناف الذي هديت به من الخلاف وبينت به سبيل العفاف اللهم رب اشرح لي صدري آمين يا الله tuki bacur nguncur polan ngara siapi datu mani keni gua salagi dengudah iku ngara derem polan tandes polan genteng meski gulah mudah tor genteng sudah ada yang memiliki besti yulang na polengki Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du samahatal ulama al-a'izza para alim
para ulama, para masyayikh, langkong-langkong dak kakuruh abdina ajunan serabu saat mangken tor tak buambu ngarep borokana dari beliau salerana semulja Kiai Haji Zainal Arifin minangka pangasuh pondok pesantren Karangtengah atalallahu baqa'ahu wa mata'anallah bituli hayatih. Muka-muka beliau pareng nalancong umur pareng nasihat, muka-muka barokan akili ka kaula ajunan saya hadir saat mangken saing kebaabaan teti orang saya sukses, teti orang saya jajah dari tunjakan tos akhirat. Ajunan salerana saya mulja Raden Kiai Akhlaqur Rafiq minangka pengasuh muda pondok pesantren Taman Sari juganan ajunan salerana saya mulja Raden Abdul Aziz Fahmi sarang sedaja para masyayikh sedaja para kiai sepangaporanah dak ke asma agung ajunan abdina tak bisa nyebut setong per setong namung idu'aki muka-muka ajunan sedaja mulja muku ajunan epon Allah subhanahu wa ta'ala. Keluarga besar dari lembaga pendidikan Islam Tarbiyatus Sibyan khusus epon khadimul madrasah salerana Ustadz Hablianto sarjana pendidikan Islam sing ngundang abdina Kak Dinto saat mungkin bisa hadir di tempat Kak Dinto muka-muka tetia sabab keangkui nyambung abe-abeen kaula ajunan sampai dek ke swarga. Ajunan sedaja pengurus sedaja para asatid sing ngajar di tempat Kak Dinto saya ustadzat tor juga si abentoh lembaga tempat Kak Dinto muka-muka ajunan sedaja pareng na istiqamah ben muka-muka ajunan sedaja kengi ngabarakah dari pendiri lembaga Kak Dinto juga na barakah dari guru na pendiri lembaga Kak Dinto amin Allahumma amin. Sedaja wali santri tor juga santres hadir saat mangken langkong-langkong secara khusus semangken hadiri kalaban di PRD Kabupaten Pamekasan Eki Kak Dinto Al Ustad Saidi Romli beliau Kak Dinto dimin Ustad abdina nang pondok alem keng mangken engki ngarake tepele kelopai kapi ki burul se buka datang arata ko yokom nika alhamdulillah hadir muga-muga sareng Allah iraksaah sing bisa amanah sing kepelengaan Kak Dinto paring tambah maju sareng Allah juganan kepala desa secara khusus otabesi abekeleh muga-muga panjenengan sedaja iraksaah sareng pangeran. Tadi apa tadi saya sedaja ajunan. Alhamdulillah. Sehat sedaja? Gula tak pati sehat estona bu. Tak mulai dan gula mulai du malam menah panika. Tedung ilmu mobil kan sajam. Abung sambung mulai di Bengkalan Sampang. Ki buruh datang maurib dak ke tempat Kak Dinto keng takok ngadek gelu ki ambu ke pondok tabetah. Sampun Kak Dinto menuju dak Kak Dinto. Laku pagi harus mangkat maren subuh ke Rampena. Duhur harus badan nyuates. Laku boleh ku malam harus badan ekaman. Ku malam boleh ada bini tega ngocak sayang kapan diriku dan dirimu akan bersama itu. Gula ngocak diriku dan dirimu akan bersama di surga nanti sayang. Gula ngocak I love you sayang. Yesya bini pada remah. Ingat bahwa saya tidak akan pernah pindah hati. Dunia dan akhirat. Amin iku wah. Tek temu ki ya kayak mun pah tedung ilmu mobil malolo mun pah beda cewek deki. Tak bini boleh deui. Entan jak syuting tuh dengan. Amin iku wah. Ya mayu mun keng kaman tu adina. Muga-muga panjenengan sadaja paring nakasayan tangki. Sehat sadaja nah ben muga-muga tamenan se tamen sareng panjenengan padi se pancek paring bagus kabeh. Ku laku lan pasa bekal molong. Muga-muga panjenengan paring nakasehatan. Taninat selain sedajana paring bagus sing kedeti kejembaran ka panjenengan. Sandi otang, muga-muga paring cepet nyerah otang ah. Ini sarasa iya otang nih. Saya tak gelem andi anak, muga-muga paring cepet andi anak. Aduh, mun ben paraben seminaminan ada remak ah.
Andi anak ben sapa mun anda tak andi laki. Mun tak yang gebaya geletah. Saya tak paju laki muka-muka paling cepat paju laki. Mun tak lem paju laki kok pada mayu. Amin Allahumma. Kek laki senaman anak ben malam muka-muka paling cepat tombu. Muka paling nakasayang tanghi. Iki. Nabi saya kaleburi kaula kalaban ajunan. Engki kak dinto kanjeng Gusti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, the king prophet of Muslim, raja di atas raja, manusia di atas manusia, makhluk di atas makhluk, seluruh makhluk cinta terhadap Nabi Muhammad. Allah subhanahu wa ta'ala cinta terhadap Nabi Muhammad. Mudah-mudahan kita dicinta oleh Nabi Muhammad. Allahumma. Mungkin hadiri telok YouTuber. Nika mun YouTuber nika senyongo nika riberin SN sahati channel sahati nika sangalekor ebu mungkin lapa ampun para telopolo ebu. Nika dari Sumenep panikah Zainul Fattah tehi kak dinto senyongo 2.200. Le dari Nurin Production senyongo mungkin ampun Pak Ebu 300. Riberin panikah. Mangkana pa pedeg gula kak dinto. Dadi mo beliau mungkin kak dinto kek cetak. Anapa pola na materi harus au beto. Jala po lamun pah mangken umpama ite buaki kak dinto pemator kak dinto. Pah laku papada. Ada bi YouTuber. Pah tak nyuting pole. Terus engki. Tapi panjenengan ca aroma sarogi deki beri berkat seraja insyaallah. Beda. Telok. Yang beri berkat nih serba nih kandi bini kape. Mantere pareng na FVP sedaja tenghi. Deki senyongo pahebuan entan nika dakwah untuk Islam saya ramangken mun paste serang kalaban HP ceodin orang beni kerokeng an lambe kasamun lambe kan nyaman odin orang panika lata usaha HP mangkana banyak anak bener napa punten cek tada saya kalaku mun mangken cek orang HP kajeding HP abajang HP bahkan orang mun tak ngibah HP pada bentak ngibah sandal mangken panika. Jadi penting kangkui iserang kalaban kak dinto YouTube atau TikTok selalu ala Nabi Muhammad. Dan gula mator karena cek ngetegeh sampai kalak tojo ketika dinto ya Allah lebih ya beda singocon apa nih kembang api anan saparo kana. Nika beda kiai guru abdina sanajan tak guru langsung ka ento family nah guru abdina otomatis abdina guru. Jadi abdina ngetek kalak tojo tak kok deki apa serempetan keger. Ya tas panika mana bijeng mancing. Nomor situng pertama mangken kak dinto isebut kalaban haflatul ikhtibar. Bada se ete buaki haflatul imtihan. Bada se anyamai haflah nihaiyah. Apapun itu namanya ponapa abisaos sakap bina kak dinto parlonah anak leres panapa bunten. Dadi gula ben panjenengan saat mangken sema bade acara kak dinto beni kaparlo na habli punten beni kaparlo na para asatid punten beni kaparlo na tokang soting punten beni kaparlo na son punten tapi kaparlo na anan panjenengan panika se kakebay kalaban bapaan patet di anak eki sallu ala Nabi Muhammad eki ngereng ngulat gula boleh ngabas gula ngereng. Mangken acara haflatul ikhtibar kak dinto banyak abin bapak tenghi. Banyak tak banyak. Mayui bitong tung hitungan terop nyewa apa napa punten. Yo, sound system nyewa napa gratis. Nyewa jo bensin ada kentak mele deh ya. Nika nih panggung nyewa napa punten. Nyewa kapi kiai nyewa napa punten. Nyewa irakan apa kiai kocak nyewa njuk ring bini dina rekana ubur ikan lele mun kiai cek kocak nyewa le enten kiai kak dinto tak kenging ngambri cabisan kiai tak oleh ngarep beriin orang mun bade kiai pahrep ngarep ngisek ceramah gara-gara polan ibri pese aro onjeng pole caben tan cabisan mana bi kiai
ilmu benih untuk ijual, agama benih untuk ijual. Kak dinto ulama su sengak mun bede kiai aben taan tentang cabisan jong pole. Ya ini ketusah raja hukum. Keng lebih tusah mana bi bede ustad munceng kiai pate cabisi. Orang tusah raja ruah. Terus lagi. Karena perlu anak bapak, maka kaulah kalaben panjenengan tade man mana sama sakale. Bahkan haflatul ikhtibar mana bi hubungan kalaben anak sapona apa bisa haus ebejer. Contoh mana bi ikak dinto alhamdulillah tade jeren. Keng mun ibarat kak dinto daerah Robert tad daerah Nyuates pasti mun bedawi sudah sekelas 6 panonton jeren. Mbu ni panonton jeren, bapak ni panonton jeren, anan kok nongkok ya tas. Oh ning sewan jeren panjenengan. Mun isu menepak juta. Mun isampang 3 juta polan semak perjalanan dari Prajen. Gula pah ker mikir de remayereng dina recan gula. Engki mun pah jeren ibri pese pak juta sewan nah cabisi pak juta. Pah munceng kiai kadang ki musli atnan. Mun ke Malik Bondowoso kadang para bujukan. Cabisi namun ke Malik Bondowoso 2,5 juta. Mun ke musli atnan 1,5 juta. Berarti bi gulai bitong aduh bejerna kiai corak narangan jeren berarti. Tapi karena berhubungan kalaben anak, kaulah kalaben panjenengan tak kerpekeran bapak. Anak apa? Iya rep anak kak dinto tadi orang sebagus tahi. Iya harap anak kak dinto inalekan gula ben panjenengan ampun itikan sareng Allah anak kak dinto tadi orang sesukses bener napa punten. Alhamdulillah kaulah kalaben panjenengan bedalam baga tempat kak dinto kaangkui ecetan potran ajunan kak dinto tedia orang sebagus tedia orang sejajar. Sapora na tada ustad kak dinto ngajari dak ka panjenengan bareng salah beda penapa punten. Tada bapak anak apa polan anan panjenengan tero epa bagus mangkana anak ni kemana bica epon orang lambe eko cak gentongan ateh nahi gentongan ateh eko cak panyampung nyabeh cak epon reng lambe anak apa ma eko cak panyampung nyabeh karena anak kak dinto sebisa alan judaki perjuang na kaula ajunan mun gula ben panjenengan mateh entan empian bae nah mak pah gula entan mantar lancing umur sedaja tanggi gempang mun gula ben panjenengan mateh mun bani anak pasera sa doa kina coba tatang ke porque lape capo ojen bayi tak tahlil tatang ke jadeng kadang si tahlil keng korokeng nyari nase tatang ke kadang akemit akela si tahlil keng mun anak bapak anak ni pasakola dek ke tempat kak dinto bapak sampai ajunan kiamat pakun itu aki ajunan bekal masuk surga gara-gara anak kak dinto dari kak dinto kesenengan anak tak bisa eporop kalaben panpon apa jangan gapi mak corak serius kiai ko ngaran benina apa gula si keras ni kepolan tade eten ya Allah nika saralaler corak terang tak kira ujen nika coran pola keng nyarang tangi. Ya Allah, on dema pote tak kira ujan nih kan, corak tak kira bedete, tak kira nih kan, tak kira bede bidang corak cukup aing pote, tak kok perat, king ampon gula king agak jantan, lah king mungkin nih kayak gego alhamdulillah, cepon tahun diberi ujan raja kau tanggi, kabur, gula tak habli nilpon, doa ki menterta ujan nih kiai aduh, jangan gula nih kak. Pada bentuk kang sarang dan gula lakar adua setiap acara seetan tu akitan gula mancer tahu cina jan gula kayak tak habli kayak itu ngundang abdina ku malam panapa tapi dan gula tak bisa karena full jadi pah bi gula beri bakto sama kain gula adua mancer tahu cina lakar keng saya nggak sarang nalak ku buka boleh keng mun sarangan panik kecering apa ro macam-macam mun iberin gula riberin ngisi acara daerah rampenang panika ku tak apa beda amit sudah remaya selebar reng bini celana dalam sabar itas Roma itas genteng pada iya iya tas sapo aro tak uli dek rem cara nah mun nyarang nyambis ka kiai deki sareng kiai itu ka itu aki
Syekhona Khalil lambe pada nyarangki pada beda bupati saya mabeda acara nang Bengkalan ke Khalil lah cerita kento ke Khalil Yasin kan pernah mirang mai cerita dia boleh potako bersedak ngiding kak dinto inaleka na bupati mabeda acara sementara Madura kak ento hampir banjir Sampang Mekason Bengkalan hampir banjir ojen tambu sama sekali akhir apa mabeda acara si bupati pas matur ke Syekhona Khalil sareng Syekhona Khalil pah beri kertas sarang kertas kak dinto sarang bupati pah sabe kamar cepon gelu pah yon talaki ke atas atan ternyata Sampang ojen Mekason banjir Sumenep ojen tambu sekali Bengkalan terang capok sarang na ke Khalil dadi bupati pah kalau pae panjena orang para mati akabi kalau pae te kala setas genteng maren ni kepahkir pikiran bupati beda apa ya mak pah tak limujen Bengkalan cek ya Sampang Mekason Sumenep ojen kapi mak pah dina ta ojen aduh iya bingko sarang na Syekhona Khalil tulis senaruah te kala bingko maren ni kepahong ke kala pah kai bekalem kamera sampon sambilem kamera pah penasaran apa ta ya dalam ria apa mak pah buka jepon ternyata bacaan nade nikah nih tuh keng bekersem pa nikah derem lanjut amit cangkolang palaan bupati rajo iku tapi nikah sempen enten nikah ongguan bapak keng mun Khalil dina ca alapon apa nyarang deui kotep ke terus iki mangkana anak foto kak dinto bapak mun laanan poton panjenengan berprestasi potona ajunan kak dinto dadi orang alim poton ajunan kak dinto dadi orang pinter kesenengan kak dinto luar biasa akan segala beda tauladan beda bintang pelajar orang sepona seneng tak seneng bungana luar biasa bahkan tak usah bintang pelajar coba juara tumbai neng tarbiyatus sibyan kadang sing ngidingagi cacan embun tege jeb-jeban aduh ngale keculao anan engko roh anan tun gula mangken juara tung iku iki nyereng ampun kagula boleh ngereng sallu ala Nabi Muhammad mayu kana acilingko kana aduh perasaan engkau sakitnya tuh di sini ya sallu ala Nabi Muhammad terus engki juara situ nang tarbiyatus sibyan aduh saya tak ambu sama sekali si acaca aduh tang anak juara tung entar kampupuk tak ngiding ya tang anak juara tung puk tang anak juara tung togo seminggu tak ambu togo peleng-pengan tatangke bah bede semator ka ustad bah nyabis kata habli ustad habli bener tangki anan bukesu kak disa juara tung anan sera anan buksu sera buksu nami bede saya nyama tsunami oh sobong sera saya nyamakan tuh pas buksu via kam masih buksu via lu buksu nami oh anan buksu via kila kar juara tung debutan habli mungkin juara apa kain totat habli juara makan kerupuk tapi pakun bunga orang sepona tangki apa sabab asabab kak dinto kanikmatan dari anak poto mun la nikmat ke anak poto maka tekning bitong kak dinto tekning reken kaula keleban ajunan senengah apa karena nak poto kak dinto gentong na ate ngireng kana ya Allah pafokus maki beda kaling bus lebet lampon ce olati ni sergule panika sallu ala Nabi Muhammad ya Allah la oleh 30 menit lanjut deremar singa youtuber tak oleh lebet dari sejam 20 mangkana mana bidabuna Sayyid Abdullah Ba'alawi Al-Haddad Adabu nikmat secek rajan gula ben panjenengan seekandi dengan badan ka adin to cepon manabi andi anak poto soleh ni'amul ilahi alal ibadi kathiratun wa ajalluhunna hidayatul aulade hei orang palengaan dajah panjenengan setiap nikmat seekandi badan ka adin to kapi nikmat tapi nikmat se paling raja manabi andi anak poto se bagus karena nikmat paling raja mun andi anak poto se soleh juga anak poto kak dinto bisa meruwet luar biasa coba panjenengan mangken panih mangken
Lakeh ota bebini ki beda sorat te bapak. Keng mun anak tade sorat te sampai akhirat pakun nyampung ke bapak. Mangkana coba mun pas anan panjenengan juara tauladan akada gila bintang pelajar. Pas bedereng sorbeja entar ka panjenengan. Anan panjenengan iblia saem bagi napa punten. Bagi napa punten. Bagi anapa? Karena anak kak dinto muljeh mungku abe. Anak kak dinto gentong naate. Coba gue lebek-tebek kena kampung katanya. Mun panjenengan umpama laki na stroke, lakonokon, ki celeng, ki ceremi. Pah beda orang Bandung katanya ke panjenengan, kumaha damang atau damang. Saya, kamu yang punya suami yang agak hitam itu ya, iya. Selakonokolan, iya. Saya beli suamimu 500 juta. Bagi apa punten? Bagi binin saparo kana. Terus lagi. Dadi anak kak dinto nikmat secek raja na bapak. Serena nikmat secek raja na maka harus erabet kaula kalaban ajunan. Tak langkong. Anak kak dinto amanah dari Allah. Anak kak dinto titipan pangeran. Mangkana tak sakoni orang pelengaan dejeh kak dinto bengkoning. Akabin sampai 5 tahun tak andi anak beda tanghi. Akabin sampai 10 tahun tak andi anak beda tanghi. Dari saking po sangah pah bersimator kaki sinal kiai abdina tak gelem andi anak akabin ampon 10 tahun langkong kiai ketipun apa kiai debun ke sinal oh ngireng panjenengan mangken panikah aja mu telur banyak kwa. Aduh alhamdulillah tompes banyak ke pakun tak gelem andi anak. Berarti anak kak dinto beniking online abe tapi titip na Allah. Serena titip na Allah. Maka katipon apa gula ben panjenengan teronyi taah terop anak kak dinto apa bagus. Anak kak dinto manusia tanghi. Manusia apa punten? Anak kak dinto orang tanghi. Anak kak dinto pada kalaben bumi kalaben pon apa? Gulaban panjenengan pada kalaban bumi. Sehingga kitab hikam itu buaki Al-Imam Athaillah As-Sakandari adabu. Kenapa adabuna? Manusia kak dinto ekoca al-insan alamul asghar. Manusia kak dinto miniatur dunia. Napa miniatur dunia? Ringkuringa gedang sarang tepong. Pahibri gula arwah miniatur dunia. Miniatur dunia artinya gambaran dunia. Anak pada gambaran dunia. Tanah kak dinto sogi. Anak pada sogi sa kak dinto. Tanah eta menapa-napa bisaos tergantung sarang panjenengan. Eta meni padih tombu padi. Eta meni jagung tombu ja. Eta meni tenggang tombu tenggang. Rabatna tergantung kaula kalaban ajunan. Mangkana Ki Hasan Huda almarhum lo majeng kan itu sampai nyanyi katipun apa sih berhubungan kalaban anak tor juga manusia. Sakak dinto. Bumi andi rebe kan kanto banyak rebe gula nika. Gelen nika keng ngaji selingkungan. Bumi andi rebe manusia andi rebe. Bumi alam raja Rabbana ya jaraja manusia alam keni Rabbana ya ni keni. Coba mayu bitong pikir pengajian panika. Nika kan beda reba tanghi. Apa adil anggap reba gendu. Manusia pada tanda kana pada ben bumi andi reba ki ya. Napan? Obu reba. Nika nih bulu kece, bulu ales. Sebini kadang ipain langi ke ente ales lain. Reba. Bulu kece saya beri masker maskara ya. Ipa meletek dek nikah masker masker kuah maskara jok pah kareda yang kok kiai buk duan jaring dina sadu ala Nabi Muhammad bulu kece reba beda pole reba tak le bele sari tibi. Lengkap itu tubuh manusia kak dinto. Coba pole-pole. Kanto beda gunung elau panika robe tampe. Bumi andi gunung, manusia andi gunung. Bumi alam raja,
gunung ayang jaraja manusia alam keni gunung yani keni coba bitong mangken bitong ireng ilong si muntok eko cak gunung kopeng si sekar eko cak gunung beda boleh gunung tak le beda gunung Merapi mon lamba osom kuah pada beda kian nang manusia bumi andi kuah manusia andi kuah bumi alam raja kuah naya jaraja manusia alam keni kuah na yani keni pikir ngireng bumi ni ka andi kuah beda kuah hiro gula ban panjenengan andi kuah kia lo benga kopeng amit kuah lo benga lisan kuah lo benga ilong kuah beda boleh kuah telek beda lengkap ng imanus kak dinto kapi tapi katipan apa kaangkui bumi kak dinto etamen nih epa bagus tergantung orang tuana begitupun anak tergantung orang tuana saporana cek namung ustad saya pasrai sareng panjenengan tapi panjenengan harus juga semangat kaangkui adi di anak potona sopaja epa teti orang saya soleh sopaja epa teti orang saya bagus mangken kak dinto benyaan semarosat ke ketembeng sema esak samangken kak dinto nak kana umur setahun lah pandai amain HP bener napa punten Masya Allah nak kana samangken kak dinto benyak rosat gara-gara HP banyak semin beni bektona gara-gara HP ana apa sabab ni kebenyaan saya merosak ke bapak dari kak dinto ngireng kampuli bapak embu ustad kak dinto kepiaki kangkui adi di anak foto sopaja anan kak dinto teti orang seberes sopaja anan teti orang sebener karena ilmu kak dinto malarat beni kempang ilmu kak dinto mangkana ilmu pahade busa kak dinto atini kulak uti kabadi bagi kapikan kok dia deki ngecid deh mayu kapiaki kuli na kangko re bota sa ambu sakale ko bi ilmu engko re abri aning saparo kabaan niku duri saking malarat ilmu ustad pani seros koros adidi potran panjenengan beni pon apa keng teroan an panjenengan epa pentera tero poton panjenengan epa bagus sing kekaula kalaban panjenengan pan mate pah enga anak poton adu aki amin Allahumma ustad katipon apa ustad gula beni kiai punten tat habli kain to depak kacompo dan gula dari lar banyu ates sampang perbatasan banyu ates kalaban robetal jalan nah mana bidak kak dinto sekitar 3 jam mana biar mobilan karena saya tero dari jalan raja kecompo kak dinto 1 jam langkong anak apa jalan tol ngantol keng bedet cor sakoni cor ancor Loti syarat dan gula terode pada kak dinto asli dan gula kento bapak tegeng sape embu reng tani keng embu kak dinto biasa tak embu sekali maca Quran mulai marin isya sampai deki koltung baru embu maca Quran pokoknya kuah mayu mak pola bisa ninda biasa jaga kol telok maca Quran boleh baru subuh ambu marin kak dinto maca Quran boleh sampai metuare pahintar ke kantor Kementerian Agama neng Sabe. Leni kak lakon neng sepotan gula alhamdulillah gula tak leh jika tahadus bin nikmah. Napa tahadus bin nikmah ngabele kan nikmat dan beni sombong. Alen ten gula kapi al kuliah tuntas kapi. Beasiswa kapi, gratis kapi. Akuliah S2 sampai ke Maruku semakin kapi gratis. Berokan reng tua kak dinto dari kak dinto panapa artena reng tua atarakat. Anan pasera bisa haus tade jaminan pola na panjenengan anan bajing pah tetia bajing kia tak kira paling teti copet ya kan lain ke mun copet raja keng sakapina orang tua tade orang tua sing ngarep anan coba tenghi tade umpama beda maleng raja pah ngocak mad mati ya nah engko ben malam ngecok sape telok na sengak kaki nak ya cek korang dari telok mun bisa sampai 5 atau 4 na orang tua tak ada por lah katipan apa mun anak sakapina maki bajing teroe pa bagus anan leres pana punten mangkana debun Imam Syafi'i anak kak dinto mun tero bagus sebedempak resep oning resep bu mun pala pagena panapa oning panjenengan saang napaan mayu bitong saang bebeng beng pote beng mira laos kamire katomber napa boleh
Oh cuy, kenapa boleh? Saang, pada benda nikah, muntero nyaman apa lapa, mayu beri saang, pada benda nikah, muntero anak bagus atau Imam Syafi'i, beda sapon apa, beda empak, beda sapon apa? Keng dari empak nikah bi gula, tung ibang, situng sajam, 2 sajam, berarti tadi 4 jam, lanjut pakun, 4 jam, 4 jam, ayo mik takut tibi ngere, 4 jam berkata gula pada benar patang. Sampai kol 3 ajunan bisa. Kol 2 bisa. Kol 4 ya tinggal juk tojuk kantong gula mulia. Terus lagi. Nomor 7 dapun Imam Syafi'i, mun tero andi anak sesoleh, mun tero andi anak sesukses, mayuh orang tua paberse ateh. Paberse panapan nah. Aduh, mangkin kain to beni maberse ateh, kabenyaan lebih-lebih bukempuk maberse luar. Mangkana na se kuring kengan nangka, aduh mun muwana galoing ya Allah keng ate natalka. Huhuy. Bener napa punten? Aduh talka bapak mun mangken. Lah bukan bupani ka atarakat pa berse ate na. Nah apa tanten berse ate kak dinto ustad? Berse ate kak dinto nomor situng panjenengan je kenceng arasanan je kenceng arasanan je kenceng. Bener wah. Dabun guru abdi Raden Ki Haji Muhammad Tahir Allah yarham cek sampai ngarep andi anak bagus mun panjenengan laku arasana niku. Aduh, nika kan laan di ilmu tangki mak pola bisa eko orang nih. Umpama panjenengan alek selek bentatangkeuna oleh koto situng biasana 10 koren seerasan nih. Le mulai dari laku korang nih sangang koren. Berarti mana bisa ngangkoren kan ekorangi situng. 2 malam korangi pole kari belung koren. 3 malam korangi pole mak bisa mak pola panjenengan pah tak arasanan. Mula tak arasanan pah nyaman anan teti anak son. Cek reng kadang bukempuk se tak parlor wa se erasan. Tatangke. Andi pici ek mak keluar di dealer. Aduh satu kan. Lai tompak itu. Ya mun sepeda motor pah esok on. Ketika adinto bapak je sampai panjenengan arasanan. Nomor 2 tante gulaban panjenengan ka ento berseate tak irian kata tangke. Bener ya bener man montamu. Je reng nikah ilmu saya kabala bu. Tahu sari irian. Manusia kak dinto andi tempat bi tibi ebeng debung kemusliatnan andi pangkat bi tibi ebeng cek sampai iri mangkana debun Imam Syafi'i ada busa kak dinto kun kal yadaini wala takun kal udunaini beda benkapi pada bentanang saling melengkapi cepon nak kanak kampus simbiosis mutualisme saling melengkapi situng ke situng abento pada benda ni ketanang 2 situng ngangkui lonceng sekacer ngangkui lonceng be sekanan ngangkui lonceng kia tak beres mun ngangkui lonceng kia kol berempas dia pada iya wala takunkan uduna ini cek pabada ben kapi papada cek pada ben kopeng dak remah kopeng tak gelem atemmu riirian tambu sakale bener napa punten mun situngah mun sekangan ngangkui emas sekacer ngangkui emas kia tada mulai lambak gula tak pernah ngiding sekanan ngangkui emas pas sekiri ngangkui gembo beda mon daya gila mangkana cek sampai iri dek kata tang nomor 3 nyaporaan datang kena andi salah kapan jenengan saporae mon la sapora langsung engki mon andi otang senyum penta cak aja mon otang kana terus engki jadi saya pertama harus berse'a. Pasir saya debu. Ada lai langkapi Imam Syafi'i. Bener debun mak ke Holil Bangkalan mun ngajar samangken Ustaz ala pola pah yusriu. Panjenengan mun tak salat panjenengan mun anak foto nate pas sekolah jamin neraka. Maling pah ngocak cuk engko entar ke intihan ken tro pangajian, tro masuk swarga pah masuk neraka iku. Ya tak bisa mene pada ni ketika laku ganggu sok aki kan ni sakoni gendek pandek maki dek pandek mun masuk kan nyaman lagi apa kana terus lagi mangkana sareng ke Haulil Yasin biasan pahe nyanyi beni penapa keng tero ilmu masuk napa nomor 2 cepon ki buru
lailang kapi. Mon ni mana kalau pai berseateh se nomor 2 engki kak dinto kaula kalaban panjenengan anak potoh deuri bareng halal deuri apa? Tabun Rasulullah rawahu Ahmad man akalal halal ata'at jawarihuhu sya'a am aba wa man akalal haram asad jawarihuhu sya'a am aba. Siapa orang sing akan bareng halal maka betena bekal taat, anan bekal taat. Siapa orang sing akan bareng haram maka betena tak taat, anan abulus-busan. Isoro ka beureu ka temor. Nah, dem mana intarah mijeng. Dem mana malam Sabtu iki badul mawi. Malam Ahad iki bemat tinggal. Malam Selasa iki badullo sampang. Mangken dullo yokom bi polisi ya Allah. TikToker sampang yokom. Etang keberi. Aduh, tak oning gula setor mato tatangkeun gula. Mun mat tinggal entar ajalan soko ke Mekah. Kelebun morleke. Pah Ka'bah jerngi oning Ka'bah jerngi. Miniatur Ka'bah pahentar kaso labbaik Allahumma labbaik Allahumma labbaik. Ada pahe temu orang pahe pabeuli mat tinggal ko ni bi kelebun morleke. Je mun setia film ya Allah luar biasa. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Tanya akibi bunda mani jauh tanyaan ruwet tak ruwet panjenengan mun laanan kak dinto salbut ruwet dari kak dinto ngireng dari bareng halal gula pernah baca kitab beda orang alim asmana Imam Haromain pasera asmana paranying pasera asmana Imam Haromain kak dinto orang alim neng Iran neng kak dimah kak dimah Iran tahu neng Iran ongkuan tahun ini ya pada munda ya pada tak tahu Iran ni kemana nabi panjenengan umpama intara ni kan ni kaboro taman sari lah kaboro lebet rampenang pada lebet ompen pada atanya Iran paling pahit por bi orang terus sallu ala Nabi Muhammad sallu ala Nabi Muhammad neng Iran kak dinto beda ulama raja asmana Imam Haromain andi kancah asmana ngakui kancah asmana Imam Asy-Syairasi kak dinto sengarang kitab muhaddab Imam Asy-Syairasi kak dinto beliau kak dinto karena pada alim paha debat cepon enalekan debat ternyata Imam Haromain si alim kak dinto culucu tak bisa jawab situ culucu enalekan jawab pah ngucak hahiyah mintilkah engkau rimak pola taya gara-gara lambe pernah soi bi tangka bulah oning sosok ya boleh colok mak sosok kan ya apa boleh bahasana ya soi bi tangka bulah bapak abaten bulah tepak mios ternyata tepak dan bulan nangis pah no maki dek kata tangkena dek ke bulan panik ke waki kecerdasan pah mere pah sampai sepo lo pada hukum gara-gara deureun sekak dinto aduh gula gila neka dari rampenang kalau ku tak apa beda orang norok pickup dengudah sambil nyosoi sakat papadeng ka gula dah macan gula nyetir tibi Arya celing gula takok keker teh celing iman takok tak nemu pole aduh lamun mangken pada maanan kak dinto bapak kak dinto ibu mere tak bisa jawab situng pertanyaan nang debat gara-gara nah esosoi kalau ben orang saya tak bertanggung jawab mere jadi ngas tete ngas teteh dari barang halal ngas teteh dari barang haram sare barang halal dek kak di Mabisaus ke Jakarta sare ke Malaysia sare ke Arab Saudi sare yang penting anak foto gula ben panjenengan ada halal manter mampu saja angkui ada barang halal amin Allahumma padahal Imam Haromain kak dinto cepon enalekanah mareh ada aing sosona dari tatangga kak dinto cepon sekabulan kak dinto karena etemu sareng abane pangki pah langsung ikala etong tang ipa keluar kabi aing sosok kan cuma ki ngifek apa sabab kak dinto manabi bede bareng sesyubhat ni kata haram orang halal cuma syubhat dari kak dinto bapak ngas tete tanghi anak gula ben panjenengan teroja dari bareng halal nomor telok lah para Maria dah ada terus Montero andi anak foto sebagus maka kaula ajunan epakon sareng Imam Syafi'i epakon atapa epakon pon apa atapa bapak je tenginteng
Ini ke pengajian kok rokokan mun Pak Bapak. Mangkana tarakat anapa ya Allah. Entan ampun. Cak atokar. Ampun sallu ala Nabi Muhammad. Daripada sehat saja. Keng paling santak napai anak poto kak dintombu. Mun embu tade langa Bapak. Mun embu kak dinto doa ka pangeran pada bentuan Rasulullah. Bapak pada kia keng santak nembu. Mangkana lambe pah bede nyanyian saya kak dinto. Ibu kaulah wanita yang mulia, derajatmu 3 tingkat dibanding ayah. Kau mengandung, melahirkan, menyusui anak serta bapaknya. Ya kaneng ki, masa bapak tak nyuswagi ya daya. Abang ki anak kak dinto dari embu patapaan sakabinah seekala kombu bekal ngefek dek ke anak boto embu ngasteteh terakat secek mantina bade telo debuna kiai Anas potrane kebesoy alwi gula sering madebu kak dinto mator kak dinto nomor situng orang tuai pakon pabanyak maca Quran iku nomor 2 mun tak bisa istiqomah maca Quran pakon pabanyak maca solawat dadi maca solawat teh solawat lagu aki pada tek lagu aki pada solawat mangkene kan badan majlis kiai beni panapa keng tero masyarakat solawat ni kapa bener cek reng mun mangken maki bahasa Arab beni pah solawat kapi mangkana pah beden nyanyian saka adin tangki si viral TikTok il kalam law kana ya'bar al hanan arapa rekana kuntul inni bahibbak min zaman arubani solawat. Nah apa kasa artenda nikah seandainya saya ungkapkan perasaanku niscaya hatiku berisi aku mencintaimu sejak dahulu iku. Pah gabay solawat bina kana mangken tema keng solawat marin adan pah dikir panika nikah bede-bede lembaga ketika dinto beni pon apa so paje ngarte tak salah faham engki mun lambe maki bahasa India giring ke solawat bisa ka arut bisa contoh-contoh gula apan mulai lambe panika तुम पास आए यूं मुस्कुराए तुमने dah jadi kya sapni dikae arukon mun canak kana si ajar ilmu arut iko cak bahar romal katipun apa cek masuk aki ke solawat bisa ya nabi salam salam alaika ya rasul salam alaika kan genteng teh. Aduh mun mangken maki bahasa Madura cek salbut pulan galau sakoni cintan tidak direstui pah ngucak langsung sakadin tresna bula bentika ampon tada celena beni karena tak tresna tapi bula paksa ape sakla bentika ongku cek sakit joma lanjut dah iya rekan pah nyanyian dah ya. Aduh, mun reng Madura mangken pada ben India. Ancor putus ben bekala nyanyi. Ate ancor cek sarana iku. Ngabesti ka ben lain nah jek cek terus sakit. Ada bekton lana. Si nomor 2 pakon pa banyak maca sholat. Si nomor 3 mun tero andi anak si bagus maka pakon birrul walidain. Pa bagus kareng tua 2 iku. Mun la bagus kareng tua 2 maka anan panjenengan bekal bagus. Mun panjenengan tak bagus kareng tua 2 pakuat si doa, pakuat si maca Al-Qur'an. Toko keluar kapi copan nah si doa, keluar kapi copan si maca Qur'an. Tak gunah mun panjenengan tak ngurmat dek kareng sepo. Manter bisa ngurmat saja kareng sepo. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Pon nomor 3 lamareh. Napa si nomor 2? Nah, kalau pai boleh. Pon. Dari gelak, dari telok, dari 4 debun Imam Syafi'i nomor situng mentro andi anak si bagus, eki kak din toreng tua harus soceat. Teh, si nomor 2. Daremah dari bareng ha. Si nomor 3. Solawat. Ring tua atara ngereng terakat demang kene kan solawat si nomor 2 debun ki Anas maca solawat niat kertekagi dalam ateh muga-muga poto kaula kalaban ajunan teti orang sesoleh kapi sallallahu ala Muhammad
عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه صلى الله على محمد صلى الله عليه يا نبي سلام عليك يا رسول يا حبيب سلام عليك صلوات الله mantar ke rezeki anak foto si soleh kabi mantar kalaban borokan solawat kaula kalaban panjenengan anak foto sadayana dadi orang jajah amin Allahumma. Terakhir mayu pas mulai korang kiai muncang tibi bu gula suara tak kok tak metoh laku ese terlok dan gula tuh ya Allah tak kuat di gula nika suara metoh nika alhamdulillah gula kira pikiran dek remayah dan gula napa ngabala napa depak dek kadin to beda alumni Lirboyo beda beliau dari Lirboyo santri Lirboyo tan gula jan ngetek napa sih kabenta dan ini kemangkin ini terakhir mayu pah mulai ujang benih napa salat dek tisun ada kipas ya Allah keng teron nerakati anak foto takok pada ben bahasa lambe ruwa gula niat nerakati anak foto pada panik kesengisi pengajian takok pada ben reng lambe tingoca kelentang buan marongki mun bapan ngalantang maki budun dengki takok pada ben ruwan huntan tanghi puntan anan menterpeku sekapi tanghi terakhir mayu debun Imam Syafi'i mun tero andi anak si bagus harus sare ridho syekh sare ridho guru leni kamangkin sebek salah manusia mangkin sebek nika nih sebek konslet nenggak dinto orang kadang saporan tangki wali santri dan kadang justru lebih ngormat dek kakiai seviral daripada guru ngaji na sebeda nang ipok compok yulang napole mayuh yulang napole faham tangki orang samangken banyak lebih ngormat dek kiai seviral katembeng guru ngaji nang epok compok leres napa punten ya Allah ni kecek bener jak saking abada ke Khalil Yasin rabu dek kak dinto ajunan etabis ilik baliki gege karena orang alim beda ke Musli Adnan rabu dek kak dinto ajunan ilik balik astana saya anapa karena orang soleh orang bagus orang alim amit guru kak dinto sing ngajar kaula kelaban panjenengan istilah Sayyidina Ali man allamani harfan wahida orang sing ngajar sengkok huruf situng bae mun pamahamna gulaban panjenengan sekocak marabbi ruhi sekocak masyai kak dinto kanan tanggi amit cangkolang kiai kolan ngagungi pondok raja Taman Sari umpama tak betah niku pahe kocak guru le engki nika bener lakar guru lakar mulja kiongku jak sampai cangkolang ajunan takok dadi kacangcang abang kiong kuan keng tapeh ustad panika pada gurun panjenengan tada santri pesantren raja kayak itu sobung sing ngajari kangkui tak pelak dia ke guru na sobung tak betah pakun ngarepaki anak kak dinto embu ota bebereng tua kak dinto kapi ngurmat ke guru-guru sekitar Taman Sari pada Kerang Sari pada ponduka di Mabisaus pakun ngarep masyarakat ngurmat juga selain ngurmat dek ke ponduk sejeraja kak dinto juga sami ngurmat kayak ustad seros koros panika ini kayak bajarkan sana apa cek roskoros ya Allah gratis ya Allah aduh cek kadang sombongan 5.000 sik kabenta wow lah sombongan podek ini kesih banyak nengi compok isampang kanto tade tade biden ya ten Ridho Syekh Ridhon guru sare tangi Ridhon ustad kak dinto sare serang panjenengan masyarakat pada kapi polan deki ustad deh sapopoh pahikir kiri benih kani sereanan sopaje ridho guru nah dari kak dinto lembek dan gula nih kak sering mator youtuber tak apa sana jan ilang ulang gula benih niat ngulang tapi kak dinto penting
Lambek kak dinto beda sunan asmana sunan derajat mantona sunan ampel. Kak dinto mentingaki ngeketiaki. Katipun apa? Nak kanak katipun apa? Masyarakat katipun apa umat Nabi Muhammad. Je color yang harap landa ten ongkur ya. Sallu ala Nabi Muhammad. Katipun apa umat Nabi Muhammad sing ngormate dek ka orang-orang sing ngajar. Sampai ke bayi lagu bi sunan derajat manton sunan ampel. Katipun apa laguna? Joko pentil ayu til tilatilu ayu lo lupis mambo ayu bo buka tenong ayu nong ko sabrang ayu brang berangkat ngaji ayu jimat rojo ayu joko pentil ulo ilo pernah mirang tahi nah apa arten panika bagus panika arten joko pentil wala beda si tedung mun dayir ya napa joko pentil joko kak dinto nak kanak sekita andi bini mun Pak Jokowi andi raji joko kak dinto eko cak joko pola nak kanak anapa ma eko cak joko pentil karena nak kanak lambe tak kira tedung mun tak sambih amit nyosoda katil pentil embuan bener napa puntan kimun mangkin osom YouTube osom TikTok nyetel le tedung nak kanak nyetel lagi YouTube TikTok mangkana mun reng lamba bukan buk mate paling pahe kocak buju alapa walan sebelum subuh laju toju adikir mun mangken bukan buk mate kocak putok anapa me kocak putok busuk bumbun anak lamin TikTok bener ubur wah saya kemain tep teban ya dan TikTok ngelep bro andi anak ada remes mulja empon ambu akih mun saya ngelep mun bagian kek laken tak apa ngelep guys saya lagi ada di sawah guys mak pola beda si nyawer nganreng sampang ni kamangken la oleh sana 400 juta si atoro ke Mekah mangken ki depak ke Jawa Tengah napa sih kalako terus engki depada ka di magula bentahi burugu ayo joko pentil ayo tilatilu mayu joko pentil anapa ma eko cak joko pentil dan sigenda polan tak kira tedung mun tak sambinyo soda katil pentil embu bahkan tanggi meskipun lamarin nyoso pak kun tak tedung nak kana pah aube pah set meset ke pentil embun dan ya Allah embun dari saking leso sampai kol 11 malam lah tak embu sakale saya nyoso ya Allah ku tak pas tak tedung ki embun anan pak kun sambida ni aduh bu subuh inalai kana ada ni masjid Allahu akbar pah joko keni sokoni tekor Allah cek malam masih nekuni keni ria ya heko mak satiala raja ya jeling benih joko pentil bah tepak ke joko pentong joko pentil nah apa arten panika joko pentil ayu tilatilu mayu tilatilu mun andi telah mayu atau raki ka ustad ni kalamba ayu lupis mambu napa bahasa kanto lupis lagi pes engki polan bahasa ni kata bida mun bahasa Sumenep guleri barin kaun jangan ka daerah topote panika sampun ada pak bahasa kak dinto ngireng kiai ngireng nage nah iku gula tak kerja nage ni kan angling dharma kas tau suduk niku ternyata nage sari jajan buntu ya bener dabun Sayyidina Ali lakar bahasa ni kepentingnya aja sampai ada buaki man arafa lughata qaumin salima min makrihim whoever understand the language of people they will escape from their statistic. Oh, kau sambu kabeh. Ije reng pelengaan dejeh pangangku ya bahasa ada remah. Ya rekan harus modern mun mangken teh. Sallu ala Nabi Muhammad. Barang siapa sing ngarti dek ka bahasa asing, ser abisau sing ngarti dek ka bahasa-bahasa, maka bekal selamat dari tipu daya. Mangkane tabut panika mangken sekitar 9 bahasa asingnya ajari. Sarang murabbi ruhina Raden Ki Haji Muhammad Thahir bani pun apa santre sopaje ajar dek ke bahasa tak tertipu gulai matura bayi tertipu akan tak kipuru oh dupah nagenah iku nika tak sampai ke Banyuwangi mun Banyuwangi tertipuan boleh coba panjenengan sanajan ring Mekasen pah mele kontol ka Sampang ibri gembo ke Banyuwangi coba maki pada bahasa matura pah ngucak sakadin toh mas mau beli kontol tak beri kontol lagi lah ya enten lakar bahasa ketiba apa boleh bahasa teti ajar bahasa maren sekolah dek kak dinto pah langsung terus aki dek kak di Mabisaus ajar bahasa aku liya pah ngabdi dek kak dinto boleh mayu habeli boleh
Ayu til-tila telo, ayu lulupis mambu, ayu bubu katenong, mayu bedai de bede. Ayu nong ko sabrang, mayu mun andi nangkah, mayu mun andi tenggang, mayu mun andi sabrang, mayu atoraki ke guru ngaji nah. Nih kelamba, mangkana guru ngaji pah sejahtera, guru ngaji pah nyaman. Mungkin ya Allah, guru ngaji ada lah tak pateh. Iber bi orang. Aduh, cek kadang ya Allah, guru ngaji kiirasan nih. Salah tak to mana cabis, apetra te petrae. Pah alas nah cek engko men apetra kerwa pahe coba tun butun nih gua. Dukeng de rem, kam masih manfaat. Muka-muka pada selamat setuju tenghi. Keng pandepak kepelengan de je panik ke lagu nih pah beoba ibu kempu. Ya beda napa ko? Tekos juling mayu bareng kan apal tang kita tekos juling. Mayu. Are kan beni pengajian labut salbut panika. Tekos juling ayu ling. Ayu lar. Ayu so. Sapar kana. Nek binian. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terus njok lah sajam ampun. Njok cok iya sapa orang. Tan nguncang boleh baik. Jika ada sumur di ladang boleh saya menumpang mandi. Jika ada janda kembang boleh saya menikah di sini. Ubur-ubur ikan lele mun lebur nguncang boleh. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.